Peserta nomor undian 14 akan memulai dengan juz 2 dengan permulaan Mukadimah, dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Selanjutnya dengan juz dimulai dengan halaman 139. Wa as'alukallahumma bil asma'il lati da'aka biha Adamu alaihi salam sampai dengan halaman 143. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada hilmik. Selanjutnya dimulai dengan kasidah burdah yang dimulai dari halaman 248. Wa ma hawa qalu min khairin wa min karami sampai dengan halaman 250. Qadimatun sifatul mausufil bil qidami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والشهداء والصالحين
ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا ولروح سيدي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزومي رحمة الله عليه. الفاتحة. لا
الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام
ونحو